lalati nei ni tur kar khat em po a om to lo tia chuan le khatar a om ta lo top mai le nu pakhat leng ho chuan lalate aron hrila lala avir boi ta hle mai liani te chung po in an lo hre thuaya an boi ve ngala engti zia nge tu nge le khatar chu potha ang ti in an phili boi ta noi maya an pu chunga an zuk ko chawa lalate lam po thak anilawa an ni po thak ani boklo ti an hriat chian nu chuan an ngai a thata dewa ma se thil engkim an lo in buat sai pe vek to ani mai to si a an ngai chu a thazan chuang lowani pu chunga chuan lo chi ai lem lo ila lalaten an ron chingfel mayang kan hriat chian chung kwa an ni a fel takin an ron ti mayang an thu ilo ngak phot mayang u ati a lalate u naw za chuan le khatar lo la bo tu chu tu nge ti in an chui zar zara khumin pastor nena lala hian biak ina nupui anei theilawang ti in alo soya le kha po chu alo potha alo ni a lala po athin arim le mai ro rel na ma a kan in khinganga kan in chhal turani ati a rovi le kha athon ngala rovi ni thian nu khumi thil ti dan hi amakin a om ang lo kher mai chingfel turin ron chho pui ngeila thudik chu kan hai lang turani nangpo thu hre tu a tang turin iron kal nge anga yang a hanti a lalavek chuan aril ru in lali suwa meu po khan khovela aron lantir atang khan harsat na chi rang rang aron machona asutlang zela adik na le atak na te ataka alantir zela in sual chu azal deuh to ang chu ti nak alai khan ahun to pa thlem na hautak ber mai diklo taka hek na le pu na awangin crossa thi na chu ama chonta ang mai khan keipo sual chu azal to emo ti lain alo mu bo mai hau lo maya hun poimo lai taka alo lan le tak chu le lal i suwa chuan cross thing an chedong chu a thi chila ti chuan a hne a thole tange ang bok le sual khoi rual lova ro puina taksa a alo nung le ta ang mai khan keipo in he thil hi isua thole a chakna rin chanin ka ne ngei tur ani ang he mi sual ti boi phak lova ka du tak nen chuan kan dam chung kong kan zo ngei tur ani sual hi a in puan chu a phot lo chuan khwa kher a har sa thin reng ani amol pho narama alo ta lut lau chu awalai nat om si em atiril ruwong fonga lala chuan liani hena chuan liani lo in ngai to boi reng suang che ati a liani chuan ulal engma zeb lovin soi maila mi fa teril ru kan tinata e mai pathian ma a puan tur ineyani phot chuan puang mai ta che hundang te po kan langak thei thawalom ati a lala chuan liani lo boi su kati kha enula hi nangma ang boka nula mel tha ani a mikuma kalau chutri khan karima nei hial du'a palai tir mai karil ruk lain nang angin anun alo himdam lo nge ni kan venga ka ho lok lanin tlangwal a ta dai maya atlangwal umin adu tok anga to nge ni aron ho le ta si a amang ang chal changvel mai ani hi ni som panga zinga kan soidona chumi thu chuak chu ngai ngam takin lo ngak phot mai ro dikna te hi manin lo puang chuak du lo mai la pathianin ahun atia chuan rorel tu te hriat mewa puan chua ala tul don ta ani hi ati a in nei ni alo thleng trep ta maya ni som pali tlaya chuan rovi chuan khuminen an lo thlen chho ve thu chu aron thrila lalapa chuan mama rorel na ma a an tong phim khur ani ngai tong kam ni khat lek tong sual te hi om zeneya an lo la koya thiam reng si thiam lo chan mai theina ani nga ye i tho na lam le khuminen ngei po khan eng angin nge in khosak kan thiat pui hau lo chewa eng po ni se pathianin eng kim a hria ani iti hi tran chan ngamang che ro rel na chuan min betu apiang te hi chiang taka enin an zo na te fia taka chan tur ani nga ye ti in alo ti puya ni som panga zinga chuan rorel tu te chu an thu khom ta a
thu reporta petu khu mi chu an ko masa a khu mi chuan ulala nen hian kan in du hle a kan venga a local atang kha chuan kan in kop chot renga mi mit te po kan ti kham hiala chuba ka ulala nen hian tumthum kan in kom fala chunga chuan nupa angin kan khosa a chu wang chuan biak ina nupui anei theilawang ati a chuak ta a rorel tu te chuan an han soi ho ve dawa thu ti chian na evidence phei chu a soi lang tel lem lova nupa angin kan om ati kha ani deuh mai ani mo an ti a lala an ko vele a rorel tu te chuan lala hei khumin nupa angin kan oma biak ina nupui anei theilawang ati che a engtin nge I chan ve don le an ti a lala chuan khuminen hian kan in kop viau taka voi thum lai chu a fal po in kan in kom nge a ma se nupa ang ero chuan kan om hau lo ani ati a rorel tu te chuan khumi hian ulala hian nupui anei tur ani love emo ke ngei hi min nei tur ani emo po ati lova biak ina nupui anei theilowang ati mai ani a inupui neina program ati boy hau lova thulpha na tur ani heklo in neina mun chau adang lamanga adang thucham te pastor te certificate te chu angai vek ani don thawalom engma danglam dang awam theinem ti in an han thoi kol vela lala chuan biak ina nupui nei du berlo ila chuan ka tum tok te chu ka mu ve dai to ang chu khuminen hian kan in nel boka voi thum lai mai kan in kom fal na puna nge tlan pui maya te min soma adu ang ka thlen pui lo thina wangin ati taw nge ni tlangwal a ta dai maya thlatam po ala liam ma in atlangwal chuan adu tok anga to nge ni aron tir hole ta si a amang angin sual aron bol mai ani hi thil tak ni se enga nge minron lu khung rap lowang thu se tu in ko du po in pona son ama khumi thian nu ber a om rengania etiang ria buk thing foma fom mai thei nei du ni ila chuan eng emozat nei tur po ka ria ang chu ma se heti chen katlangwal na chan po hi kasipai bo dai thin chu thu ran ni se biak ina ngei nupui nei ka du awanga sin tuna po hian pathian le keima chia hian biak ina nupui ka nei thei ani ti kan ria ani biak ina nupui nei thei lo tura min ti don ani chuan kan in nei na program song po ti top ngal vek ka du ani biak in lova nupui ka nei don ai chuan ka dam chungin nupui ka nei lo mayang ati a chuak ve ta ngala rorel tu te chuan ngun le zualin an hang ngai to a lala soi ang khan thil tak ni se khumi hian enga tinge aron lu khung mai lo chule an ti a lala hian biak ina nupui anei theilo na chan tur kan thelo ti in rorel na chu an ron chuata ani an pu chungan alo soilok angein thil alo thlengta a liani te chung po ngai ngam takin an omle ta a chutiang bokin lala te chung kwa po in phur takin mala ngai chu an chun zom le tamol mola anin nei ni tur zinga chuan lala chuan liani chu pastor te ina lenga asoma pastor chuan ama a thuthleng sei toya in heng rialin a thutira le khatar kha atlana a biak ina in nei thei tho tur hi setana ne na pakhat ani a alom om le ani khatiang khazong rule aluwak thitlin to thitur chalchang meilam ron hol kwal vel mai ani kha tunlai chana chuan dikna te hian thiam achang theilo fo maya tun truma zong lala dikna puan chuana chuan thiam achang ta a pathianin sual a hne na lo lang chuak ani nga ye le khatar kha a copy ran chu ala om thowa ma se ko ran committee in tar non le kher a tul lem love pathiani zan in khoma puan ani thawalom anti ani tuna hian in nei ma in zo na tlema zong zo chewa fuina thu te po biak in lama soitam ngai lo turin tlema zong fuina han soi ka du ngal bok awangin ka ko cheu ani pastor chuan liani en pa in liani kumeng zat chi nge ini to an ti a liani chuan kum som ni na bulai in than ve me kani alo ti a pastor chuan
meichia ini anga pasal nei thei ini na afam kim to in chungwang chuan harsat na eng emo ineem a han ti a liani chuan pathian zara ka fam kim ve to in chunga wanga harsat na ka nei ero chu ka thelo alo ti a pastor vek chuan tun anga in ngeng rial hian lalanen hian in dun to em a han ti le a liani chuan lalamel zau chung hian voithum kan dun to alo ti a pastor chuan chutia tu ma mu lova in dun rial lai chuan i taksa a trim na emo danglam na i nei dewem a han ti le a liani chuan danglam na ka nei chuan ka hrelo hemi thu pastorin azo na chan chu hetianga taksa in no ka trim seng alo hian alo rei deuh khan ti sa chak na akai thawin suala anuk liam ol em thinani liani ero chuan hetiang lama tui halna alo nei ve mai lo ti achiang ani pastor chuan ani i mei chiat na hi ahman tlak nge yamani ti hi i fia to ngaim a han ti a liani chuan la fia ngai lo ti in alo changa fin fia to ti sela chu tlangwal angai to ti na ani don ani pastor chuan lalapo in hengzo na zong hi i chan ve vek angaya amal mala zot lo che in liani chan na ang ni lo chan na inayem ati a lala chuan neye pakhat na kha ani a ka kum chu kumsom ni pakua ani to a adang kha chu mi pa kani angin liani chan na kha ka chan na chu ani ve thove ati a pastor chuan ani le choi khama chuan lala thian pa in le khatar copy ka hne na hi aron la anga pulpit ma a dokana khian aloda thlapanga dar som vela in nei in khom dar ari anga tlai mi alo turin in buat sai ula mi pui chu biak ina an lo lut ngal zelanga in thian te pahni po thutna tura ruat sa a an lo thuma save anga nangni pahni chu biak in hnung pindan vestry chunga tangin dar som vela in lo lang anga eini kan lo ding vekanga thutna tur ruat sa in thian te pahni in kara in lo ding ve anga mi pa veilama meichia tur ani ang i thu ang u kati huna kan thu vekanga chuta in nei program kan than nga lang ti in biak in chunga dan turte in nei thu cham laya dan turte tul poimo sang tele fuina thu sang te pastor chuan ashila ti chuan pastor chuan an pani chuan achibaya cho ei tur chuan an thin dar ta a kho khata nula mel tha le fel liani mo thiang lim ni tura a han in lan meu chu tu ma la thia lo le la khoi ngin lo ros par moi tak mai hi a ang ber o me lala chuan a tlei rol chhuatir atanga alo tum saran nula mel tha le du pui in ti it le in phal tak te ma a po alo hum him fan biak ina ngei nu pui ka neyang alo ti tlat thin ang ngei chuan nula mel tha em kho khat nula chuan vor lala le a chung te zong in an du em liani chu pathian le ko ran ho ma a pastor kuta ngei pathian biak in chunga thi na chau lo chuan then lo turin le nu pa tak nikum khua turin anei ta ani lalapo thakhat lai mai chol ala neya anu pui nen chuan him takin a chol la chun mangtur chuan anin buat saya kar khat zet aliam ta tia chuan dak sem tu chuan telephone parcel pakhat chu lala address dik tak a in ziak awang chuan awa pe a lalan a han en chuan a thon tu chu sap nula ani ti a hrem maya an han honga punjab khopui pakhat ludhiana pon tha a thui sut nal tak mai lala hak tok chia mai le liani kor chung tur nal tak mai le pon fel tur nal deuh mai a hak tok chia mai tur hi alo oma moses ron thon ngei alo ni a among kila chuan le khathon ip a boka chu an nu pa chuan an han chiara moses in an in nei na lompui nan a ron present alo ni a an lom dun kher mai liani chuan hetiang sap nula le khathiam si te chu nga nge inei mai lo ati a lala chuan in nei mai po kan du le a ma se khung laya christian te in nei dan chu e kan ti dan ang hian an ti ve thona a aman mo thlak deuh chi chu ko ta an in tiama ming an ziak nan boka nu pa angin an maya
an rem chan huna pastor kota an in kut chui vele mai thina ni chuti lai chuan mi ho safapa pakhatin aron be ve dewa ma se tamil mi hang hnum ve deuh tak kha alo ni kher si a Moses hian apom thei ngang chilawa brother nang lo chu min chan chuak tur an om lo ania I om dun vat mayang chen na tur in ngai tu aro min ti chuk maya ama hi nu le pa u nau po nei lo pastor enkol ani a pastor te khan chu tamil tlangwal chu nei tir an tum tlat chi a voi duai lo om dun pui maya min soma ma se ke in biakina in nei phot hi kan ram lama kan ti dan ani a chung te hriat pui lo chuan nu pui hi ka nei ngot thei lo bok chu wangin ka chung te phalna lak angai ani ka ti a chu ti lain ama kha mansuri a an son ta hlau maya chu ta tang po chuan a hne na han kala om dun mai turin min ron som ta thowa ma se ke in ka han chu tri anga chung te hne na po ka soyanga an phalna la in ka lo ho le anga chu ta pathianin remati chuan kan in nei mai dona lom ti in ka lo ho a nang nen heti hi kan ni le ta si ani hi a hleitinga a mela thaboka a du om te asin Moses ang boka mel tha nang ka nei ta che ro hi chu ka lom akim ta ani ati a chumi nu a lekha chu an han chiar do na hetiang hian alo in ziaka true brother lala inupui nei som na kat moi tak mai kadam chung zonga kati bo phal lo tur chu ka lo mu a kalom tak setani ka mangai em che awangin in ramdan paljut mai tur hialin kalo nor thin che a ma se ma ni namdan le pathian thu iza em awanga bo chedu hau lova irin om nakha ro pui kati em ani I ro pui ber na ni chu mangai tu che hian man pui ve che ka chak em a ma se lamte ahla thama un nei ahar saboka ka man pui ve theidon lo che ani hi inu pui liani nen chuan fanau mal tluan choya dam chunga nu pahlim in ni chho zel theinan pathian mal som na sang ber dil sak cheuin ka du sakna sang ber ka hlana cheu in brother itan engma ka ti sak thei hau lo che baka inu pui lom na a karon telve theilo awangin a ming main thomno chuan om lo tak in nu patan karon thon ve a che khongain min lo pom sak turin ka nge na che liani po chuan kei ang bokin mangai che sela honeymoon po him taka in man ka du saka cheu atop bera chuan brother ka mangai berin ko pui ilo nei ta ka wangin kei chuan kadam chungin pasal ka nei don lova khovela mimal kani ang bokin lalpa ma a po amal bokin ka kal le don ani hi hei chau hi ka ngen le du che ani inupui chu keima anga ngaila fanau mal somna indon huna pakhat chu ka fa a lo nei ve in ka lo en kol ve ange ka chiat ka thata ka ming lo chal ve na atan October ni som pariat ni a chuan chol kala anga ka in nei ve chun hi thei topa moin pangpar moi tak takin ka cheanga thian te somin thingpui nen wedding cake kan lo zai ve ange kadam chungin he ni hi ka ser thin to ang years be Moses ti in alo in ziaka sa puiril ru nge chu alo dang deuh mo heti khopa a mangain nupui a han nei san po in ti tau a hnekin alom pui ta ber emo ti turin lom pui na thilman tham tham tak tak mai aron present chau mai zo kani keini ni ila lom pui chu soilo ngoi rengin kan fe san dai du o masin heng hi nam pui zedik tak nam mol zok poina kan zirve tur ni om takani e lalapo a chuti zovin a ho vele ta a service chataka chun zom zelin a pension thleng trakin a thoka fanaute nein a pension nu chuan an ram lama an ho a nu pahnim tak an ni chho zel boka fa po mi pa pani le me che pakhat anau pang bera an neya lala chuan a chang chuan Moses tu soi ifa pakhat tal chu kalo nei ve ange ati kha a re chuak le zau thina liani po a soi pui thina ani meichia ta chuan fa te khutiang chen chena handa dai mai te chu angai ngam si lova chu tiang chuan an fa te po khotwala an lo pui tling chho ve ta zelani vai khat chu sipai bang te in to khom na program
an training center a om dona lala po in somna amuve a kan tlangwa lai le kan that lai hun tam jok kan man naram chu zumu le ram ka chak le mai liani hei kan fa te an lo puitling ve deuh ta boka in po kan kalsan ve thei to alom male kan pani in izumu ve te ang kan dam chungin hetiang hun nan fu te hi a har viawa kan van nei ani mai om hi ati a liani po chuan alo nial bik lem lova an pani chuan an chuak ta a chuang taka kalin a mun an thlenga an program an zo ni chuan lala chuan liani ti te hei kan lama viau boka kan vain khom na thin biak in le pastor te po kha iwa song chuak te ang an lo la dam ve hlomang emo mu tur an om to lo ani po in an mun ma tal chu kan mu le ang chu ati a auto scooter a chuan an chuang dun ta a pastor chung kwa kha chu an lo son to a Moses ero kha chu helaya hian alo in son le to alo ni a Moses ina an han lut chu Moses chuan brother enga tinge in local ham hai mel takin an ti a lala chuan an kal chante a hrila hei hi kanupui liani ani hi ti in a hrila liani nen chuan an in pom vong fonga an hril lok lo awangin ngaidam an in dil ton chu chuka Moses chu kum som nga lai mai lo ni to ma se thisen pal lo alo ni poka alo la thasia maya Moses chuan nangma ni nu pa awang hian ke chuan kadam chungin pasal ka nei don lova kho har reng rengin kadam chung kong ka zo don ani ma se hei pastor fanute berkha ka ompuya ka kho har chu anem ve de ve ati a lala chuan Moses fa chu pathum kan nei ve a fa pa pahni le fanu pakhat an ni a lamte a hla a hei le chena an ma ni in an ron kal hu phur deuh si a kan ron hruai mai theilo boka chu ba ka kan nu hian a hla e mai khung chen chena te chuan kal lowang ati deuh thina chu wang mai chuan idil na kha ka ti hlo tin sak theilo che a min ngai da mang che tuna la lekha te an zir lak lo ve bok si a min thiat thiam angai ani hi ati a Moses chuan brother poitisu ihlen khera tur po in ka phut lutuk lo che a ka mangai zia che I hriat le zual nan kan ti mai ani kha hei ompui ka nei alom amai ro chu brother ifa te zinga pakhat tal chu an rem chan hun huna lozin thla se ka ro hi ron khom se ka du hiala sin ma se liani thu thu ni ro se ati a ei turte an buat saya an ein an in hawa Moses chuan athing remte pakhat avala a lalate in nei som na ka chu aron phora an en hawa thate an la hawa tim taka an in koma an du zong zong an soi zo deuh to nu chuan khopui chunga mun ro pui tak tak te an tlo kwala Forest Institute Asia Rama lian berpo an vatlo nge nge a Moses ina an han ho khom le chu coffee te an han in le te a chuta he khovela an in mule lo ani po in wana lelpa ne na in mule ngei be sein in chibain an in mang thata ani